Ki bahai ngasem harangkat kejeng senran lang jongkit khot jong ka amda hene kesngi kelapan pau ya kejeng kublai syabaro kibala ai jeng kershan ya Steve Jerwa ban yo banra ya ka nam job ha ka Indian Best Dancer season besau bakit haba presiden jeka all Meghalaya Dancers Association haba keren seginong thok khabar ulai kublai kerpangi kepajba kejela kibala ai kejeng kershan radba ya Steve Jerwa nadu kapas sedang jong kejeng akun hadu baun poi sya kejeng jam dan salsnya pada pek ya kiu kidong syak no lai jong dijelai mengenai berboy nada kejeng sokmen wakrawe namara nadu Islam ajar spo nadu ba aslong coba kaya lawara kana goborong jong kan state kejelang jong berboy hat sausnya mata adu sudah ada usah kalau hat sausnya ba usumlah Steve Jerwa lalu uwe ubawan ra biang yang kanang guburong jong jelai nak liang kinosha kadang teh kesin ke penikong ba kum usumlah kasih jongi ulara ban yokun di katuan ikon ki nong simenta pada sebar pada berok boy India kebai kopi tu berok na berok kistin Ray usumlah kasih jongi ulara baklido ban ras dan yang kanang kejeng jong hani Indian Best Dancer season 4 kanu ka along kanuksa kababae namta ki riudan sap ki dakdan cedien kade ka nuksa kanti babha ba Steve warna ba kam chung thai never give up kumayom Steve malai kendul aslam ha adu kepuar ba Steve dak red malai kendul man lagi puar competition ngai judge malai competition ada ngai jusyam ba ulong kena ubam jurandien ba jige ba ada orang ma kena aru kade ta kacing jing persiang kejungu hari numpa jing persiang kejungu lagi competition baru kau kaya balong ni kejela mengena bak mentah ulong nongjok jong ka India Best Dancer season 4 kalau kerja suplemen kerja setengah dia kamtam yang keseng kejungi ke all Meghalaya Dancer Association bangin simla kerandien ban ketiu kiri dan sab kumanga di presiden ban ketua ni members ni show penting mana ketua ba kumno tiu ikiru nusap kalau kasyak ni karuan dan kedua iwa kita kiru nusap jongka jelak hari mata kalau keti bau Steve belum menuksa kaba I museum ikiru nusap ba ninyai tracing minat tracing balwara kata kalau wei pekejok jongka ni kejelai berwei mentang ai keseni berwei tang katai nak yang jual ada mikran ki press ki media na ru sedang menjadi ketika kumnoan promotion tentang Steve di bagai jengdon jopi ki media dan ki YouTuber mo bagi pai-pai juga jalan Meghalaya beroi bagi la ai ki kesan kapa 4% ada ondei na pi ki pai-pai na tarai Steve unong la on boy kani kedan di nagalia ka asian ni aku play pi pi but semua aku play lu ya government lu mo kepala don bentalang bat Steve bagi bayi yang Steve pat aku play lu nama tajon siam siam pada belum jengi konak sama nang ta ICM mo iba kermen iba alhek iba senuhalang bagaimana sih ban nyukte kunjuk ikiseng malang berpiar mo kibay don bentang bagi ban di jongki desi ki share hak prakot jongki seng jongki ban kersian nang menta Steve ke ai play di pro seng malang kenda mention di dulu andai ai play piru ke juga poru kapan kau misah di semua ai play ban ai nu play ba kini baru khat kimdei apa bacing penyai jongki mo dari kai jong Steve nei kapan kau hi kadai au play dalam nanti yang Steve pun boy thong ke jinjau dengan ke dalam ke play kalau sobat play tu jadi kang biti jawa mo ibede misan pada pasan mo bala dan dekat dari ke jinjau di sini kabang nilai pada kedua ya kibahan nang bentang panci kesan nang bentang Steve di sini jong di Meksa jong Steve mo bagi pasan oh kalau itu tentang lalu
pasdang hadu bentaru ya don katai batang ni sekmat lu ginang ya trisisu masuk ban ai kublei ba bless ku bari presiden joka Meghalaya Indigenous Indian ba dan kan ban ai kersian ini lu yang ko support ban dan lu tak sini ban ai kersian lam nang benda lu Steve batang tak se jungi kublei pun ba ban ka Bro ni kalau nama tak state Meghalaya jungi bro huai de perkal kalau ba nagalia ka jungi nagalia ka ocean i pa ka kubur sa state Meghalaya limba chief minister dan bro jungi kontra kiasa ma ba ocean ya ka di ka benta kumbang lagi insya yo amit po magperkop burong kumupran ambassador ke munsya ka mentang indon syo amit po ma po sa asam dan benta yo yo senang jong likasi jungi Steve Jerwa yang keempat begitu I request to the government of Meghalaya to do for the best branch ambassador for Steve Jerwa keempat ya serkal bahkan cukup kurang nak minta jong Steve Jerwa untuk peace ambassador yo Steve Jerwa but bentang but akabai dei berkenika Bagay bagi bentang tidak ketukat ni kila phone yang kila kali paket lanu amit po Steve Jerwa nuan je ala penting seki ba Steve Jerwa numpat la penuan namar ba ki ulang dan sa away ki event program kepala tim kumkanika super dance super dansa te regalen joki production tu gila ong bakin sa ila yo Steve nuan sis ni hang ni anong ba silong bat ai kublei ki pai ba jong Meghalaya ba kublei tang mai katarik adu benta nagalia ke production ki deng tip ki deng pat pentip bat sua makin pen ai katarik dan nagalia ki jongi yang sa pentip sa ki pai ba lalu ba Steve Unwan hanong ba silong bat ai kublei kan adu benta hi pat yo ya kata information la de katarik Unwan balada ngilayo yang kada jingtho nagalia ke production nagalia ke Sony TV ingin sepentip sakit ba hakan do kajaka ngin pelong yang ka timpun ko pelong nak benta mesti aku bagi benta ngayo ko ka information aku bagi dei bakani hoy nalor kani ka India Best Dancer season 4 hadir bala job ya kani ka India Best Dancer menta ba ulai orung direct kani ka super dance kipai ba ki dekam mentau ban ai ki jing kersian hakani ki ko bagal tisu ban salong mentang ka Steve ai orang hakani ka super dance yang kedua kipai ba kumalai kersian ban hakani haga India Best Dancer baga next camera kita kersian susu hak bai dei ban kani ka dance super dance ban kerben lu ba hakani tiru ba Steve kunwan ra yang ya kinjok yang kejelah ke jungi, bahkan long ke cisalam yang state jungi. Kimi yang Steve mo, bahkan dia kan message yang kimi kipa, habak kidan kasap kikun si, day ban bunduksa, kabar ya day ban kimi yang Steve ba, itristom mo, tentu pentalet tentu ada bentang, buat kipahi yang asam ru, abadan kikun kasap katalen, buat penit nama kadi kasap katalen kadai gawe ke employment, kadai kalat ajam. Baga tentu ya ki patba dene ya ki long kemi long pa badan ya ki badan sap badan talent telung bat pentri kam hot ya ki bat suki ya salong go we gelenti la ai kam ai jam Syaki bahayeng hasem ikur ikhat man nadu negong ngala jukren bunsin ngala ilajuan apa pres klub nomor belengi pan yang kata jingjob ke bapura nak tahu ukun jongi nrei lembah ke jelai Meghalaya jongi lembah ki press di media ke besepriang ya kadi keten jong Steve Jerwa mentah ngihonra ke jingjob omde ke jingjob tang jong kur ke jingjob jong baro ki press di media ki pajba ki nong kendong ki sor jong ke brinyo tre porokoj ngai ke kublai ya barokoj ki sen halang ki baidon mentah hang ni ngai kublai ya ki chief minister ki nong yalam jong ka nadu prime minister, chief minister, nadu i ba Preston Tongsong, nadu i ba Polendo,
UCM District Council, UCM jong kendrat sangma kat ki badan benta kamtam iba elhek bala ningkong bagi kerpat ban penle na benta kan ka banar namar ka banar kala supreme parkot kari kasi jantia jong kabri hunyo tra wat sedu sekilan garo William Nagar setu berokot kila don ke bayarap ban kit ban ba ini banar limba ka jing yarap jong iba elhek kani ka jing ai burom jongi nakaliang ki bahayang hasemru menta dalawan si kemiru nginom song tha ira namar ba ngasutu ya kani ka poin ka ba baro ki buru ki kisani ukun jongi jong kastit ni kalia baro ka we kam desu tang ukun jerwa ura de jong kastit jong kerindia hi baro ka we namar ba gabut kala khialang hantu kam de tang pom kalaya baro ka we kerindia kala kisan pura yo stu jerwa uwan rai ka jinjo berarti tiso sorong pada kalau nam ta ka jela jongi kai namar ukun umi na ka jela jongi yang ai kublai kini baro khot ke bamla ban yo kerteng ru kim dei ban thau ban bat ya kata namar ba ka jin yo kun jongi mentau la po biasa sisen hakani lengba nakani ka ba job kani ka India best dancer mentau la along peningkong ti hangni ru idon bok pengin yakit bok ke ruwen yang sisen ya itu ki brio ki blabu ke jing duai ki bla pendi da ki kotba ki la pendi da ki no ki jing duai da ki komen ki ongkong ibu tang ke jing duai ni mla apa to pilik mapiru ngidon rengkat papi pin poisa yang tu jaka pin wan rai ka jingjob kadai ka jingjisa namar la ki bu yu play akmat ka jingjob baru ka kilong bala sudah baro kinong duai badon benta nadu kinong trai ki boker ki pun yang aki wangkong misu sorong ya ka jelang kalian namar ni ustip jerwa ula wan ra sisa ya ka burom tengok hoy ka burom ru kandai sapiru kinong ya thabut kinong ya tresitom menit hadu kono poi kaar baje iju tap dia ketika but hau ni ustip jerwa usawan ra ka burom juga jelap ka we te ngam don man ai ngaru yaki ngabu utang kata ka jing kublai sibun si hajarnu ublem kurku ya bar ka ki boy don bertau wat ki boy don bertau un kublai ru ka kamar balai kan ni kada jing job jong ka jelap jing bar ka we kublai sibun nomor ya tristom na tudang rit ila sumari ila pe ila yalam lenti nalor ko da rit lai kimi dia ro ko bumla pan ya step terlebih bagi tristom di bayi di sumar ju yalam man ka step nang man ka por hadu bum po ya kani ka thong ka burong boro ko ga jela kai iba kaya ni nam tangin di dia step ke bagi kimi ro kunju kimi tristom ko plinum ta kai ka sem di tre sitom na bata ustip nang ba umpo ya dum tong ai kublai na pentai jirina jerwaru ibadai dinu hika ju ustip ibalala kon umpo hadu kanika tong ka bajak ka bumta ka burom kan lai kerpang na benta ju itu inong hika ustip badimi ijagi